Šta kada osjećaš da te tvoja negativna uverenja, neke blokade emotivne koče na ostvarenju tvojih ciljeva, tvojih želja, tvojih manifestacija? Ako osjećaš nešto od ovoga što sam sada rekla, u ovom videu ću ti reći kako se ja nosim sa tim i kako i ti isto tako možeš to da prebrodiš. Za početak, zdravo svima, moje ime je Irena Ždrnja i na ovom kanalu delim sve ono što inače je moja strast i moja svrha, a to je duhovnost. Kako da transformišemo svoj život, da manifestiramo ono što želimo, da zaista budemo najbolja verzija nas, da živimo svoj potencijal tako što ćemo biti u skladu sa sobom, slušat ćemo svoju intuiciju i tako što ćemo promijeniti svoj mindset, odnosno ono o čemu će biti malo više priče u ovom videu. Tako da, ako je ovo nešto što te zanima, zaprati moj kanal jer svake nedelje izbacujem novi video. Dakle, hajde prvo da se obratim svima vama koji osjećate da imate neki problem, ali da ne znate konkretno šta je u pitanju. Dakle, ono što je važno jeste da se podsjetimo da glavnu ulogu igra naš podsvesni i da je 95%, ako ne i više, dakle minimum 95% naših misli, ponašanja, emocija se odvija upravo na podsvesnom nivou. I upravo zato se može dogoditi da ti s polja nekako čini ti se, radiš možda sve te neke tehnike, preduzimaš određene akcije, ali jednostavno osjećaš da postoje neke blokade. Za sve vas koji ne znate koje su to blokade i šta to može biti, predlažem da se posvetite zaista neko vrijeme sebi i introspekciji koliko god ste u mogućnosti. Sve ono što ja radim i što ja učim iz svoje klijentkinje, a i ovdje na YouTube-u, zapravo sve vrijeme radimo na tome da se diže naš nivo svijesti. To je osvešćavanje. Dakle, ne možemo živjeti život potpuno bez svijesti, ići okolo, naokolo, uperiti prste u druge ljude, kriviti druge za sve i očekivati neke druge rezultate. Moramo se okrenuti u sebe, ispitati sebe, vidjeti koja su ta moja podsvesna uvjerenja, šta je to čega ja nisam svjesna, a kako ćemo to uraditi? Tako što ćemo jednostavno u danu postati više svjesni svojih misli, svojih ponašanja. Možeš da postaviš sebi naredna pitanja u toku dana. Kakve su mi misli? Prosto probaj samo nekoliko puta u toku dana da se zapitaš, čekaj, hajde da postanem svjesna šta mi sada prolazi kroz glavu. Ili ako postoji neka situacija na koju se često žališ, možeš sebi da postaviš pitanje kako se ja žalim kada pričam o toj situaciji i onda to zapiši. Ili kada staneš ispred ogledala i pogledaš sebe i svoje telo, kakve su ti misli? Znači, narednih, nekoliko dana, jedan dan, uzmi za sebe da malo usporiš svoj tempo, da malo osmotriš, da osmotriš sebe i da vidiš, zapravo da osvestiš koje misli imaš. Znači, prvo pitanje. Drugo pitanje, obrati pažnju na šta ćeš i kako reagovati. Svaki put kada imaš pretjerano emocionalnu reakciju na nešto, ono što se zove trigger, to jest okidač, znači da imaš nešto u svojoj podsvesti na čemu treba da se radi i zbog toga tako reaguješ. Ništa nije slučajno. Dakle, zaista se posveti tome da obratiš pažnju kako ti vidiš sebe, kakve su ti misli, kakve su ti emocije, šta te triggeruje, šta te povređuje, šta te čini radosnom. I gdje se zapravo kriju te naše blokade? Naše blokade se zapravo kriju tu. Dakle, ako na primjer postoji neka oblast u tvom životu gdje osjećaš da imaš neke blokade, ono što ti predlažem jeste da uradiš sljedeću vežbu, da napišeš, dakle, na primjer, ako je novac u pitanju, tu oblast na listu papira i onda izvuci sve što ti padne na pamet. Novac je prljav, novca nema, nikada neću imati dovoljno, ja ne zaslužujem, sve što ti padne na pamet. Piši, pusti svoju ruku, pusti slobodno sebe, ovdje nema pravilnih i nepravilnih odgovora, ali ovo će ti pokazati šta je zapravo realnost. Ako osjećaš da nemaš kontrolu u svom životu,
da nekako stvari ne idu svojim tokom, da imaš neke blokade, neke kočnice, nekako ne ide ništa onako kako si zamislila, tvoje manifestacije se ne ostvaruju i tako dalje, onda gledaj ovaj video do kraja jer želim sa tom da podelim nešto jako, jako važno. Pre svega želim da se predstavim. Zdravo svima koji ste prvi put tu. Moje ime je Irena Ždrnje, ja sam intuitivni coach. Radim sa mojim klijentkinjama upravo na tome da prevaziđu svoje nesigurnosti, da povećaju svoje samopouzdanje, otkriju svoju svrhu i žive svoj pun potencijal. Ja ovdje pričam dosta upravo o intuiciji, mindsetu i manifestaciji, tako da ako su to stvari koje te zanimaju, predlažem ti da zapratiš ovaj kanal jer svake nedelje izbacujem novi video. Hajde da krenemo i da negdje vratimo se na početak. Dakle, šta je ovdje važno? Šta god da nam se dešava u našoj spoljašnjosti je odraz onoga što mi imamo unutra. I zaista mi je važno da te još jednom podsjetim da nećemo da uperimo prste u druge ljude, u situaciju u državi, u situaciju na svijetu, već ćemo da se bavimo sobom. I to ne iz onog mesta krivnje i da gradimo sebe, već ćemo biti posmatrači situacije, znači mi sada posmatramo tu situaciju, ali kada odlučujemo da se njom pozabavimo, ne bavimo se tim spoljašnjim okolnostima, nego postavljamo sebi pitanja. Kakva uverenja ja imam o ovoj situaciji? Kako mogu ovu situaciju da vidim drugim očima, kako bih je mogla promeniti? Šta mogu da naučim iz ove situacije? Dakle, svaka situacija je objektivno neutralna. Ne postoji jedna istina. Jedina istina koja postoji bilo gde u svijetu, to su univerzalni kosmički zakoni, ali sve ostalo što mi kažemo, to su naše istine. Znači, kada kažemo, na primjer, ljudi u Evropi, ljudi u Americi su glupi, ajde mi ovdje govorimo kod nas na našem govornom području. Dakle, to je jedna konstatacija koja je možda neko naše uverenje, neka naša misao i to nema veze sa istinom. Dakle, istina je ono što mi zaista verujemo, to je naša istina zapravo. Znači, svaka situacija, pa evo počevši čak i od smrti, imamo razne kulture koje gledaju na to gde slave smrt, organizuju ceremonije, a imamo dakle neke kulture koje oplakuju. Dakle, zaista na svaku situaciju se može gledati, da kažem, gledamo našim očima. Dakle, pozivam te da se setiš zaista da sve to što se dešava van tebe je zapravo, da kažemo, gledalo tvog unutrašnjeg sveta. I nema krivnje, već hajde da vidim šta je to u meni, pa ja trenutno imam ovako iskustvo. Jako mi je važno da znaš nekoliko stvari kod ove vežbe koju upravo sada radimo, a to je da zaista te moram podsjetiti još jednom da tu nema mesta krivnji, već prosto se pitamo, znači ako nam se dogodi recimo neka situacija gde mi imamo utisak da je ona, da kažem, nekako nepovoljna po nas. I umjesto da krivimo, na primjer, pa koleginice moje na poslu nisu reagovale kako treba, šef nije mi dao promociju, on je kriv. Ali da li je to što šef nama nije dao promociju zaista pravi razlog zašto mi nismo dobili tu promociju i nemamo taj novac koji želimo? Ili zapravo ono što jeste istina, a to je da mi sami sebe sabotiramo. I to je zaista jako, jako važno. Zašto? Zato što ako ti veruješ da je taj neko drugi kriv, koleginica, partner, bilo ko drugi, ti daješ svoju moć njima. I ti na neki način si u toj situaciji, nemaš nikakvu kontrolu i ništa ne možeš da uradiš, prepuštena si drugima. A zapravo je realnost da ti uzmeš kontrolu za sebe i da kažeš, ok, čekaj, hajde da vidim koje su moje unutrašnje sabotaže. Da li ja možda se bojim šta ću ako ostvarim taj novac, šta će se dogoditi sa tim uspehom? Da li se bojim da će koleginice biti zavidne ako ja dobijem tu promociju na poslu? Da li u stvari
mislim da ne zaslužujem tu promociju na poslu. Dakle, verujte mi kreiramo iznutra ka spolja. Bilo da ste toga svesni ili ne. A ja vas pozivam sve vreme mojim YouTube videom, Instagram, TikTokom da osvestimo da smo mi kreatori svog života i hajde sada da nas pozovem da budemo svesni kreatori svog života. Dakle, bavimo se sobom, svojim uverenjima, svojim sabotažama. I kada osvestite čak da imate neku vrstu krivice, straha ili bilo čega, želim da slavite. Jer ako vi osjećate da udarate glavom u zid i da vam se ponavljaju isti paterni, ali ne znate koji je razlog tome i pitate se zašto se ovo dešava, a nemate odgovor na to, vi ćete onda do kraja ponavljati taj patern. Ali ako osvestite zbog čega se to možda ponavlja, ako na primjer u ljubavi konstantno imate neke partnere koji su toksični, neke veze koje vas ne ispunjavaju, znači šta je to u što ja verujem? Zašto ja sebi ne dopuštam ili ne verujem dovoljno da ja zaslužujem da živim ljubav onakvu kakvu maštam? Ili se bojim da zaista nađem tu neku osobu pa da je onda potom izgubim. Mi ljudi mnogo zaista sebe sabotiramo i kažem opet nije mesta grdnji, ali kada osvestite te neke strahove treba da slavite. Jer onda kada znamo to nešto možemo se time baviti. Evo daću vam svoj primjer. Kada sam otkrila u jednom periodu, željela sam mnogo više novca da manifestiram, imala sam neke blokade. Što se tiče fizičkog dela, ja sam preduzimala akciju ka svojim ciljevima, sve sam radila što je trebalo, išla sam na programe, edukacije i tako dalje, međutim, nikako da taj novac dođe u moj život. I kao što evo i vama pričam, dakle, bavila sam se sobom. Kakva je moja energija, kakve su moji misli vezano za ovu situaciju, kako se ja osjećam povodom ovoga, šta se krije, koja uverenja imam. I otkrila sam da u meni postoji krivica. Da u meni postoji krivica da budem veoma bogata, veoma uspešna, jer sam nekako odrastala da ti moraš mukotrpno da radiš za novac, da su bogati ljudi zli, da neko ko ima mnogo novca, mnogo uspeha, da ili mora mnogo da se pomoći i da čak pati pritom, jer nekako na taj način će zaslužiti taj neki uspeh ili novac. I jednostavno to nije bio put kojim sam ja željela da idem. I bilo mi je lakše da ostanem u ovom mestu nemanja, jer na taj način pripadam svojoj porodici, pripadam svom okruženju i na taj način, da kažem, ostajem u toj svojoj zoni komfora i jednostavno ta krivica me je sprečavala da u stvari ostvarim te svoje manifestacije. Znači, ponavljam opet da ono što manifestira nije to što vi svesno želite vašu manifestaciju, već taj podsvesni deo uma, te misli i ponašanje i sve ostalo čega vi zapravo niste ni svesni. Dakle, kada sam osvestila tu krivicu, onda sam počela njome da se bavim. Počela sam sebe da pitam kako meni ova krivica služi. Ok, služi mi da ostanem u zoni komfora, služi mi da ostanem u zoni poznatog. Ja ako osjećam, da kažem, dakle, podsvesno imam tu blokadu, jer imam strah i krivicu od bogatstva, od novca, od uspeha. Dakle, držim sebe u toj zoni. Znači, kako ja mogu da kažem, napravim iskorak. Dakle, u tom trenutku kada osvestite to nešto što se krije u podsvesnom delu uma, treba zaista da slavite, jer sada se time možete baviti. Dok niste toga bili svesni, ne možete se time ni baviti, niti to promeniti. I zato mi postavljate pitanje, Irena, ali ja sve radim, pobogu, zašto moja manifestacija još uvijek nije tu? I onda kada sam to osvestila, ja sam onda postavila sebi pravo pitanje, a to je da li je zaista, pošto sam ja, da kažem, mislila da ako ja dođem do tog nekog uspeha i bogatstva, da nekako to nije fair prema drugima i nekako bih osjećala neku krivicu, kao da možda nisam, ne znam, išla tim nekim tradicionalnim putem, kako god, ono što su nas učili kad smo bili mali. Već sam objasnila sebi, zaista sam da kažem usadila u svoj jedno uverenje koje meni sada služi, koje ja sada verujem i znam da je to moja istina,
a to je da zapravo što više uspeha i novca ja imam, ja tako više mogu da služim drugima. Znači, apsolutno niko nema benefite od toga da ja ostanem bez uspeha i bez novca u svom poslu, već svi benefiti od toga. I moja porodica, i moje okruženje, i moji klijenti, i ceo svet. I onda sam napravila za sebe tu jednu afirmaciju, jedno novo uverenje, koje čak nisam morala ni mnogo puta da ponavljam, već zaista sam shvatila da je to zapravo istina. I kako sam to promenila, verujte mi, ovako su krenuli da mi dolaze novi klijenti i obilje novca i tako dalje i tako dalje. Tako da zaista, eto, znači, ono što sam htjela negde ovim videom da poručim, što najbitnije jeste da se uvek bavimo sobom, a ne drugima, jer smo mi ti koji kreiraju iznutra ka spolja apsolutno sve. Znači, apsolutno sve. Nije podeljeno, nego apsolutno sve, što znači da zaista ako radimo na sebi iznutra i promenimo te svoje blokade, postanemo svesni, radimo na njima, mi ćemo doživjeti jednu potpuno novu realnost. Eto, nadam se da sam pomogla nekom ovim videom. Ako želite da dobijete svakodnevnu inspiraciju i motivaciju, predlažem vam da zapratite moj Instagram i TikTok kanal gdje svakodnevno objavljujem videa i vidimo se naredne nedelje.